Kumin Mars thla a Surat District and Session Court in mi ti hming chiat thu buaya kumhni chung lungin tang tura Rahul Gandhi a hremna chu tun zirtawp nikal ta August Nili Khan Supreme Court in a stay saka Congress Party tan thulomom tak le ne naro pui tak ang ani video masalama kan lo tar lan to angin Rahul Gandhi hi Surat District and Sessions Court in Kumin Mars ni samni Pathum Khan mi ti hming chiat thu buaya thiam lo chantirin kumhni chung lungin tang turin a hrema he thu buai hi Surat BJP MLA Purnesh Modi a thelu ani sangni sompakua Lok Sabha in Thandon campaign lain Rahul Gandhi hian Karnataka a Kolar khua thu soina Prime Minister Narendra Modi chu Nirav Modi le Lalit Modi tenen huang khata khungin engatinge hetiang rugru zong hian Modi ti hming hian putvek mai le ti na soya athu soina hmuna om ve mi alo le a hming po alam rik ve mi alo Gujarat State Surat Khopuya BJP MLA Purnesh Modi hian chu Rahul athu soi chu Modi ti hming putu nampakhat ti mual pho na le musit na ani ti in Surat ko ta hian mi ti hming chiat thu buai a thlena kumli dona veihnu in sangni somni Pathum Mars thla Surat ko hian Rahul hi thiam lo chantirin chutiang thu buai mi ti hming chiat thu buaya dan bo chetu hrem theina na ber maximum punishment pe in kumhni chung lungin tang turin a hrem ta ani a chu thu Surat Sessions Court in apuan zo rual chia in atuk Mars ni samni palia Lok Sabha Secretariat lamin thuchua siam chun zam ve ngalin Rahul Gandhi Lok Sabha member ni na hli sak zuya MP ani anga quarters don po ti ruatir ani zui ngal bok hetia Rahul Lok Sabha MP ani na hli sak ani hi BJP in inti theina na manga tongkam na taktaka Rahul Gandhi le Congress Party han tongkhum lain Congress Party le party dang sang ten he thil hi democracy be na lian tak angin han ngai ve thunga eptu teka hubbe tuma BJP chet na apu in huaisen taka han dole tur thu han soi Rahul Gandhi hian Surat Session ko ta hian shremmani na stay sak turin dil na athlena mase chu dil na chu April thla nol sak ani chumi hnuwa Rahul hian Gujarat High Court ta shremmani na stay sak tur chuan dil na athlen le a mase chu dil na po chu nol sak ani le chutia Surat Session Court le Gujarat High Court in adil nan nol sak ve tak sia chuan Supreme Court kongkhar kik mai lo chu du thlan tur dang anei talova chuwangin Surat Court in a hremna stay sak tur chuan ramchunga thu buai remna in sang ber hi an punta hani a Supreme Court Rahul Gandhi din saktu le soi saktu kil hi senior advocate Congress Party leader le Rajya Sabha MP nibok Abhishek Manu Singhvi ani Rahula ukil le Purnesh Modi a ukil te thusoi ngun taka han ngai thlak nu in Justice BR Gavai Justice PS Narasimha le Justice Sanjay Kumar te omna benchin ro rel na puangin Surat ko tin inti hming chiat thu buaya kumhni chung lung intang tura Rahul Gandhi a hremna chu astei sakta hani a hearing neina bench kai suai tu Justice BR Gavayan Purnesh Modi a ukil hne na zo na zotin Surat ko thian ni khatlek po in he hremna hi ti hniam se Rahul hi Lok Sabha member ani na li sak angai lo tur ani a hetiang thu buai poi khoina rap thlak le tri bai ompo ni lo in rem siama in ngai damton thei mai na thu buai le bailable offence maximum punishment in pek ngal thuai hian Lok Sabha member ani na li sak shrim man tu mem ni ti ngai dan na siam theya Lok Sabha member ani na li sak ani hian ama mi mal chanvo mai ba ka ama thlang tu mi puite chanvo thlengin a khoi telani chuwangin Surat ko thian ni khatlek po in he hremna hi ati hniam sak theilo vem ni hati a tin Surat Court le Gujarat High Court ten Rahul Gandhi dil na an hnol chan an zia hremna sang berpek ani chan le
chu Rahul hian a phu reng ani tih soifia na alan lo thu Supreme Court bench hian a soya engkot po in mi tu emo thiam lo a chantira hremna sang ber maximum punishment a pe ani chuan a chan a soifia tel tur ani a Surat Court le Gujarat High Court ten Rahulan maximum punishment a phu zia an soifia tel lo hi thilmak takani hatibok hetia Supreme Court in Rahul a hremna stay ta ka chuan Lok Sabha member ani na po anei let le thuai tura beisei ani a zirtop nia Supreme Court ro rel na puan ani hnu hian Congress Party office a party hruai tu le workers tam tak pung khomin Rahul le ama din pui tu kilte lom takin han lo muakin han lo dong songa Party National President Rajya Sabha a Leader of Opposition nibok Mallikarjun Kharge an chanchin bumi te hma a thusoya Surat Court in Rahul Gandhi hremna thu a puan atanga darkar somhni pali chunga Lok Sabha member ani na hlisak ngal ani ang khan tuna a hremna stay ani rual hian Lok Sabha member ani na pek let ngal ani le ni lo kan thli rang ti in a soya Rahulan cholo le zam lova ati tur ati chun zom zel tur thu a soi ve bok zirtop ni aliama atuk in rin ni a Lok Sabha a Congress Party Leader Adhir Ranjan Chaudhary an Lok Sabha Speaker Om Birla bia in Lok Sabha Secretariat a Rahula member ni na pekir le thuai turangen na le Supreme Court le khapoi mo te a thelu ta ma se office chol te halo ni awangin chop le chila malak thei ani lo Rahula Lok Sabha member ni na hlisak tura Lok Sabha Speaker le Secretariat an truan na thang khan a member ni na pelet le turin an truan na thave angem ti le chumi kai hnoi politics chanchin thar rang tenen in mu chun zom zel kan tumanga regular zoka video ti chuate po kan tum zel don nia tunata ne ro chuan heti chin hi ni ri phot se next video en mu le theu kan tum don nia chumi ma chumang tha le ri vek phot ule